Quarta-feira, né, Conservation International Timor-Leste na Conservação Indonésia, a Mutuco Direção Nacional Pescas no Agricultura, no MAP, continua a realizar diálogo baloron rua, né, onde identifica problema com as espécies migratório, carismático e a Timor-Leste no Indonésia, Lesser Sunda, Seascape. Diretor País Conservation International Timor-Leste, Manuel Mendes, informa na fatin halo discussão onde identifica a ameaça saída mas que acontece para espécies sira. Tahun kita identifica espécies prioridades sira. Lebih ke grupo halo discussão, ita anesan temi ita ya grupo tolo, ya grupo khusus baya parte lenugnian, onen grupo sira halo ela identificação, konaba ameaça saída maka iha liga baya lenug sira ya parte Lesser Sunda Seascape nian, e depois íamos grupo qualia conava mamalia, ne inclui hanesan itania ikan baleia sernene. Nemos grupo sira halo hela discussão conava saída maka ameaças principal baiha espécies serne. Íamos incluímos iha discussão grupo coliga baiha espécies manta rei serne ka ita bolo dalaruman ikan pari ya Timor nian ita bolo. Focal Species Conservation Senior Manager Husi Indonesia, Iqbal Herwata Hatete, workshop importante tebes bele halibur ona informação konaba, o insa espécies sira nebe bokan ia tasi larang internação Timor-Leste no Indonesia. Tentunya dengan workshop ini kita melihat semua informasi yang sudah dikumpulkan mulai dari bagaimana spesies-spesies ini bergerak ya, bermigrasi. Itu sangat luas, jadi mereka tidak kenal boundary, mereka masuk di kedua negara dan Indonesia dan Timor-Leste, sehingga tentunya kerjasama dua negara dalam mengelola spesies ini menjadi penting sekali untuk dilakukan. Kemudian harapannya dengan dilakukan workshop ini kita mengidentifikasi spesies-spesies prioritas yang menjadi concern ancaman tertinggi di level Seascape. Sehingga dengan ancaman yang teridentifikasi menjadi common di dua negara ini juga bisa mendorong potensi kolaborasi bersama dalam mengelola ancaman yang ada di Lesser Sunda Seascape. Ia Fatih Hanesan Lead Conservation Scientist Usi Elas Mobres Institute Indonesia EDCT Awan Hatete, papel organização o parceiro Sira precisa serviço mútuo na Fatih, onde ela aumenta a capacidade para pesquisa com as espécies migratórias e a Lesser Sunda Seascape. Jadi terkait dengan migratory species yang ada di Lesser Sunda Seascape, tentunya kita berharap populasinya bisa terjaga, seperti populasi paus, populasi hiu paus, ataupun marine megafauna lain akan terjaga. Dan tentunya untuk bisa menjaga itu kita perlu tahu tentang status mereka seperti apa. Dan untuk mengetahui status mereka tentunya kita membutuhkan research atau penelitian yang lumayan komprehensif dalam jangka panjang. Enquanto chefe Departamento Pescas e Ciência Marinha UNTL, Walter Oliveira Soares Hatete, papel acadêmico Sira precisa aumentar conhecimento no transfere ciência onde desenvolve itinerário e a futuro. Ba estudante nomos ba sociedade para o insato bela conserva na fati itene espécies migratórias Sira na maka nina migrasaune mai Timor. Oras na daramos ihana itane estudante ida ka rua balon involve a pesquisa na maka lilu a pesquisa con as especies migratórias. Estudante ida mos involve ida naing hat kalima involve iha pesquisa ida onsa ato observa balea iha manatutu. Diálogo no workshop baloron ruane participante faz ba grupo tolo makanesan Sea turtle lenoctasi, elasmobrains, marine mammals, mammalia tasi, antusias tebes halo discussão.